Užas iz Kenije potresao je svijet. U jednom od najtragičnijih događaja u posljednje vrijeme čak 21 osoba izgubila je život, među njima i djevojčica od samo 10 godina kada je školski autobus iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu traku i sletio u duboki jarak. Nesreća se dogodila na putu između Kakamege i Kisumua, oko 17 časova po lokalnom vremenu. Prema riječima regionalnog saobraćajnog inspektora Petera Mainea, autobus škole Aitinaki High School u trenutku tragedije nije prevozio učenike. Unutra su bili putnici koji su koristili vozilo u druge svrhe, što je u Keniji česta, ali i kontroverzna praksa. Prema zvaničnim informacijama, među poginulima je 10 žena, 10 muškaraca i 1 dijete. 5 osoba se bori za život u bolnici sa teškim povredama, dok je još 15 ljudi, uključujući i 1 maloletno lice, zadobilo lakše povrede. Ljekari se i dalje bore da spasu teško povrijeđene, a porodice poginulih pristižu u bolnicu u potrazi za informacijama, suočene sa nezamislivim bolom. Iako uzrok nesreće još nije poznat, vlasti su najavile detaljan tehnički pregled vozila. Stručnjaci za mehaniku ispitaće kočioni sistem, upravljački mehanizam, kao i stanje guma, ne bi li se otkrilo da li je uzrok tragedije kvar na vozilu ili ljudska greška. Ova nesreća ponovo je otvorila ozbiljna pitanja o bezbjednosti saobraćaja u Keniji, posebno kada su u pitanju vozila u vlasništvu škola koja se koriste van okvira redovnih školskih aktivnosti. Organizacije za sigurnost saobraćaja već godinama upozoravaju da su ovakve prakse rizične i da nedostatak strogih tehničkih pregleda može dovesti do katastrofa poput ove. Svjedoci opisuju scene koje nikada neće zaboraviti, autobus koji se prevrnuo na bok, krikove povrijeđenih, ljude koji pokušavaju golim rukama da izvuku preživjele. Mnogi od njih vjeruju da se tragedija mogla izbjeći uz bolju kontrolu i strožije zakone. Kenija je večeras u žalosti. Porodice sahranjuju svoje voljene, a cijela nacija traži odgovore. Dok se tijela poginulih vraćaju kućama, ostaje pitanje koliko još života mora biti izgubljeno prije nego što sigurnost postane prioritet, a ovakve vijesti prestanu biti dio svakodnevnice.